ene adofonom akwaba sonko enkoma obibia me de twedwa mponyankopon ase sa enenso ode eye adono adom ye ama yesanso ehyiemu ebiem nyankopon ohya mu biem pa sedane da munya ebre eje edwa etie eye ensem a yede ebesom mu ewo too much GHS so ye de wusa ye ho ekọ baby foforo so wo kwa akọ trending issue and someone just say valid news pa dia wan hwa wonya bi ewo baby aheya ena dodo na ebetu ekokoton egu wo mu stations ebusianfo abaye bi a ono de chese na ni embu ni say wan fa dia nsura dio wo ye panyiro wo ye hwan wo ye akwada wo ye abasiri wo ye ababa wo ye abranti ono die eji se wan fan ba o de beba ba be woso ka se fa be woso o de beba ba be woso ama wo se sia se asem ne fa no ho se emfa no nam na fichire se nam na fichi wo no wo be ka bie na de die abaye yi wa ba aba be de seche se wo be ka na dwen e de acha multimedia fo na video a ekoso na abusuafo ye de bebam na gibre na yembonra ensem no emum a self-acclaimed queen of Ghana comedy queen, Efia Schwarzenegger, and a day wababonting. Na nsema wode ababa betu edwa a chese wo blast multimedia nyina sem na ya brefu issue ya eba ye ya chese ama wa ba ye resign edi every station one mo se nya de se wo be ye adwuma bem na no na chese abaya ne di etu edwa ese eba ne sen e no bitimi ye adwuma for 10 good years na mo ne kwasem fon se wo musa na obusa wie ya afedie mo de emra anasa mo de ade ba chichem no no wo ne se multimedia no they are incompetent na wo mo ankasa no wo mo adwuma no egu for 25 years so what multimedia most of the 25 years wey Efia Schwarzenegger nsema wo de atudwa e na me kire mu no o multimedia so most of the 25 years na se still munyoma mo ye etese obi a wo classes pa dia ene ne ntwa yie ene na chese mo fairly say poto ye de mo ye hwea enye ye ka so obi abon pa dia na se ye yi bi foforo ye wa word foforo bi ansa na ye de be masa nipa na anka no ene de ebe mama because other stations are one enya 3 years 4 years 5 years 10 years okwampo no wo mo etumpon enti wo hu ne se multimedia egu eguo wo mo hu de wo mo wo mo ho na de ekoso no entimi enye emboa wo mo no enu nti ena wo mo wo mo adwen se ene wo mo be fa sa akwanya we so ama presenters no wo ma ki kansem hunu na chese abaye he wo memu na wo mo de a trendy enti na chese de ba ya ana se de ekoso ni nyina no multimedia for enhihye na sa ena se multimedia mo ye de na the entire crew and the entire management ni nyina no wo mo nyina no nyansa edi nyansa wo mo enim bi ebiemu susu no adwuma na nkasa no wo mo ehu so na abusia mo menkotie ne nsam a wodi atu edwa na ya brefo aya adwuma 10 years na da ko pe o sorry o si adwuma no minyebu na mo kala na ya brefo ko interview na na mama bra Emma Musem ebeja na ati agana fo ni me se aya multimedia fo ana atnase so station no economy so why is the multimedia station 25 years so just years so many 25 years but we are multimedia station no say in a school here and come 25 years boy original pieces we are said your one pieces 7 times and say multimedia for and I said that program since you are the other I have the said that almost station there go and trending ebusia we ene ne nsem a wodi atu dwa na chese de ekoso wo multimedia group adwuma kuo ni mu no ni nyina se wo mo ye se wo mo emfa trende enti woti se penchen bi ekoso anaso wo bi busebusen nsem hunu bi e wo station wono ma ya na enya wo mo emfo nso anase enya wo mo ene ebusa ana host no na
ede ne pe ebusa saa ensem no na emom omo kasa according to the station no ede ama omo the station no ede ama host no no na chese nipa no ka yenti e be kan say the producer na say manager no ede ama host na wote adwamu host that program no no na hyehyema wo say busa nipa ni say kacha nipa ni say busa ni say yeni say enti wo mo yesa ni o ma we nyina say de be ya wo mo de ebe resurrect wo mo dead media group no because as I say no 25 so wo mo dwuma bia ni wo a ekoso dane other stations enkrofo enyai enso wo mo de jaya na wo mo agent wo ne say de ekoye no eno no na say multimedia ekwan wo mo fa so edi wo mo adwuma enesa na adin some way atu Ghana for say ekure di biba what they say that bia wo obi adensem target no da bia wo obi a wo kan bibi ade kire no just asem no say fa ho wo be ka bi na kura de ba asem kura ni ada wo ye den wo ye investigator wo ye journalist wo ye den enu nti bibia na ye si adini bia nai ana ye den because they say no I say o person yamfa adwuma ko bi ana say tumi ana panini bi amfa emaw entina fifi mu wada no okra ba bia wo bete say ne fish e bon wo bi ana wo chese wo do hune akwa kotua ho ne no ano no akwa kowia na ade abehye ho ede nkwa na wo kwa wo gini wo wiase mu wo jo wo me na chese asem bia ko wo edi se be kra wo afia Schwarzenegger ya chese Ghana for bebre na atwa ede bo ne binum say munya no na nipa no wanka hwan ne beka wa wutiwe enya de asa wo bebie wanu aka wo de saa mumwa muka hu bi nipa ne ka boy wanka boy wo ka na no aya o ka wanka susu na ntina wanim na wotena ho saa wanya hwamfa ho kosi koda nkwada etinu munya no na wanya de wo pe na mama kenkan adwenche mienu miensa bi eto edwane yemfa nc eho Daniel edia wo de eba ye o say loud mouth, how does this concern you? Is this part of your business? Hey, you cry, what do you want? Do you want any position in this country? Just tell Akufo-Addo and he will give you. Because what you are doing there, we don't know. Whether you are an investigator, whether you are a BNI, whether you are a journalist, we don't know whatever you are doing. Hey, if you are shebibi yo, and also idea, no. Yenya Benes, idea what they ever or same. Man dear, that is all. Bam. And our day emoji. Thumbs up, Emma. No. Yenya Jimmy Cathy. Eddie our day ever was a concert woman. Look at what you are doing. Hey. So you cry, do you have vision at all? Do you have something that you call vision? Are you okay? You do all this and you want people to see you to be okay. Mad woman on so idea no yenya bi so idea what they buy or say efia so when will you stop all this nonsense? When will you stop all this all the time finding people into problems on so idea no na chese o pa chen say de bi o de asem echichi nipa na say de bi o pe e de bibi e hye nipa e kon abusuafo eyi ni aba afia Schwarzenegger nense mo de tu dwane say na wo hunu multimedia se wo ma de 25 years enso so nyoma ekoso ewo mu no asa aye komsa wo hunu ti wo hunu kon na no na chese ye ni aba yi wonde wadan ne ho CID waye adodro nsem asukwa hunu ne ekoso na chese wode abato abonten se wo me yesa nyoma we nyina because of say wo mo industry no and I say wo mo multimedia group no egu enti wo mo pe bibia ebe kenyan no ama wo mo so hu so wo mo ye relevant na multimedia egu because Adum TV nkofo hwe Adum FM nkofo tie Joy Prime ne o mo mekeka hu ni nyina nkofo ehwe nkofo etie wo mo radio stations ne wo mo television stations ni nyina enti denti na ama abaya no wakasa ansemwe waka we because of say wo pe hype say ni dia kwakoda enti no onyo bia ne mfe so enu ti na wodi say dwuma we ana say no kura no a na wo kan abusua
sen ena wo hu eya abaya ne nsem a wode atu edwa no mesere se wode wadwenche no ebetu edwa esanse ye hu ehia ye yie papa ewo wutirim a enya de se yesusu ye behu entifa beso ye ewo tuma GH comment section na mesere wo se won subscribe to your channel na mesere se wo be ye subscribe too much GH ni abel no so se de be ye nya upload video bia wonya notification ewo phone so ebiem so share form wo busuafo ene wadofo midin ene clear sikapa makram. The major prophet kum chacha on say me catch was say bomoden na hwe too much GH on say me kan ye nyene bone pa na kase ye pe wo wi ase ya asonde nti na adam wo hu nyame ye no nyam no wo hu ne ma bi a wo hwehwehwehwe e wo other place ne ade kat won na bomoden na be hwe too much GH be hwe na subscribe bomoden o be hwe pe na why subscribe o subscribe subscribe na subscribe na o subscribe a na wo benya ne ma pe a wo pe ne ma papa a wo pe ahwe nyame hira na ura